Wayingenza wethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofanya khona le video. Igama lami uMsizi aka bathi inkosi yo-admin. Mkhulu umsindo osuke ezikhundleni zokuxhumana emva kokuthi-ke ozibize ngomhlaziyi kaMaskandi eposteke umuzi womculo ongasekho-ke emhlabeni ubaba uBhekumuzi Luthuli. Hlukekene noma-ke kuhlukene imibono ezikhundleni zokuxhumana. Abanye sebeqalile-ke babeka imibono yabo ngalolu daba noma-ke ngalezi iy'thombe postwe-ke ngozibiza ngomhlaziyi lapha ey'nkundleni zokuxhumana posta kumuzi kaBhekumuzi Luthuli ongasekho-ke emhlabeni. Abantu abaningi lesenzo salo mhlaziyi lento ifike kabuhlungu kwabanye abangabalandeli-ke bakaBhekumuzi Luthuli, abanye okubalwa-ke noZanefa Ngidi ekhuluma-ke nezinye iy'ntatheli uvese-ke ukuphatheka kabi kakhulu ngokwenziwa-ke yilo mhlaziyi. Nangomunye ethi-ke angithathi ihlangothi ngizimele usiqiniseko akekho wrong-ke kuyimanje kungalunga ukuthi-ke bathole usizo kubalandeli bakaMaskandi, kodwa uma-ke engavezwa usizo-ke ngeke-ke balithole. Nangomunye ithi-ke lokhu kuzomele kalanda uphuthu weyisa-ke wasebiza-ke lenye igama esingeke sikwazi-ke ukulibiza. Nangomunye ithi-ke umhlaziyi wokununga inena lo masaka odakwa-ke iziyobisi. Ngifisa ukuthi ngezovo lwakho noma ukuthi wena cabangani-ke ngalesenzo esenziwe-ke ngalo mbhemu usiqiniseko Mvelasi lapho ey'nkundleni ku-TikTok yatrenda-ke ividiyo yakhe la khona khuluma khona-ke ngomuzi kababa uBhekumuzi Luthuli, umculo kaMaskandi ongasekho emhlabeni owayaziwa-ke kakhulu ngey'ngoma zakhe-ke ezidumile.